na ase ni aye yie ema wo eno nti yehie mu a ne twa se da wa ase ni yi waye o de wa ya ma ye nyina ho de ne ko ka se na ase ka oda ampa wo na wo bo nipa na wo ni mbo tai ko so a wo di bo nipa na wo ni ebra ese mu so ya na ofre nipa ba wo nchen ye nka ye ne se ma me mesia ene de yi nyina ye jamni ye srew se awade enka nam na kwa nko Jesu mpo na bebre ehunu se woni Yesu Kristo na me ba te ase ye bon pa ye bi o mpo se ade biara be musuo ne esane ewo apese ase the new day so Yesu Kristo nza se so ba kwa mu a bibia ye Kristo so kan hoda the say say you go on the bra efa ye biara awade ebe ye ofe se obeje no ato ankasa ko no ma na home a e dey ye e da wasi se ye bie ni aka nyina e bre so se ya awade wo frɛ ni a ye se ba wo nchen abedi da ni ye na ye juma ani ye bre a nye pa o Kristo ye e da wasi e ni dey ni amen Fie onam ne ye omo apie Awurade fe onkyerara nyame onkyerara bra mani bedi te me yiwa so yebo no asase do no yo unya ko na ahihye da again nyimiri ya da wasida Kristo ye yu ayoda je do wase wo abraba ade na mienu abai do Awurade ede no ba asase do dwumezi biara obezi biara no oyo unya ko no ahozen unyansa unyimizi na wadoye no wehuma boro wo no do ene de ye Awurade nyankopɔ ne agine krei Yelutun ya didn't show us so. Now, some are kind that the boy you could be sawa, how a man come man to the Saha.
Obrana humrutu no bia kwam ayakon na wo so yankopon e na dam do hwire ye gine tata yemi sin na ye gina he nyina ya asor mpanyefo asofo na nkrofa wa ba Ewuraze wor be jam no ye na samanyi de Ewuraze gine tata na fanoko zoba emusune esani bia na kwento rutu ya Ewuraze onka ba won chan de Kristo ye so de peguma henda ye yankopon ye so de peguma henda Ewuraze yankopon e ma abofo akese na ngakrama nyina do hwire wo mezini kan na wanyene mbra wa hingwen no ho na ezikanfa wezi hena nyim kan nyina no wa ba gine tata na wa tu hozana bla wo kita bro no no so de be hia no kan na wa ka cho de onia bra na betra hia so ye na banyifa na meti enyimri bra ye gine he nyina ye ma mi na Ewuraze ye gya no ye de hye won sa so nko Ewuraze yankopon e obesu no kan bia no Ewuraze ye so de pani nyina eguma he obun sam hye bia Ewuraze yankopon e ozin baba be sin na Ewuraze yankopon onya wo chen no ye so de nyimre facha ne da Ewuraze ye so de facha ne da pani bia Ewuraze oba ma onye owu Kristo unte no ntem ne Ewuraze aya basa no enyimre ye toto ye so wade shiboja no ye so de Ewuraze fa ohrumanda Ewuraze fa ohrumanda monka Ewuraze enwona Ewuraze wa hu wanta fita awo egwamba awoboja no mu no enyimri ne ye so de Ewuraze do odefo eso rona tar awo Jesus Christ uboja ne ama wa ka Ewuraze ageze funo ho ama wa gina wo egwamba wanyim na wa tu hozana waze using konkona ye enyimri na de stranye de Ewuraze yankopon e gene tata na fa ne boduru chen onyame agya nyame oba nyame susu konkon zebuti amen amen Christian so ma hanu ne mi jamo wo batumfo wantuni amenam sare so mi amreo wo ya modemfo otumi za so mi mu so aduane nya mi ne enimre wa ya tujumo yi na ye twa ne ho shi
Amen. Kisi na so nyum ahebien na enum zibonye nyi kobisa ma ha oduma nkuma ma nto misra ha obrande humrutu kwema ye kon okra no kwanjafo jem kodu Mbranku na mamafu biara yo mebra na wiem tuma onyankopon sama na azeka ni ei dem ko du so kita sama na asafe no akra wonyo hwehwehwe we ya no kwal okwan na nkwama abon anku na pim Christ jem kodu so Wasida the papa amra tuno huna utin sai eyiwaye da tuno otuna ne agopon anyimre o ma ye de wase so den wonya ya tontumo your crown and wonya hene na nka udin da o me ati on wase se asasi so enye ye nda tetra ne twase ye ne beti wonche wona ama the senti sabre and edru waba waso say wa pon free obre o how ateti and je we hia ho kire asasi so sabre omra wonchen and na dey and abusua emma asorema ye twahia say jam no na pe jan kwa asumi waba wonchen petije so jan kwanda amen jintata da amen wa we atwere kania so he na kwantu manada amen afi ja san chezidi nya shawunsa urade so they said be ma wa ho titima yes la say
Bidye musura san to me bidye na kwanje da kuma yanda nka say be ye koye ye ma me eyasi ina sa obunsam ina kwanje ni ma enfata ile so kusa kwanu sima yanda na kuma yanda majmaje enyo kaya ugudi mo ati ewia ala na sa fi da wo ha una ye say de ma wo e de wasi udi an amadunti amen gbadin paibo Christopher and Yumno, our 878. Better symbol 878. Christopher Ason Yumno so 878. Christian Asonyum, a Habian, the Watry in Num. Yame, Yanam Wambra Wasson, Yandama, and Yadal, Yansma Bill, or Hunter Brim, Yandman Kumafi, the Batina Hona, Yato. That's right.
Mana
Omega,